Sada reč ima profesor Dragiša Bojović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu i u Prištini, upravnik centra, kako rekao smo, za crkvene studije. Izvolite, profesor. Dame i gospodo, poštovani novinari, verovatno ste se zapitali, a i sam sam se zapitao, čiji glas mi ovde artikulišemo, jer smo se neki od ovde prisutnih prvi put sreli danas ovde i odmah da vam kažem, po mom dubokom ubeđenju, mi artikulišemo glas slobodnih i dostojanstvenih, odnosno onih koji danas u Srbiji drže pre svega do dostojanstva, pravde i istine. Vi ste pažljivo, a ja sam se u to uverio, iz ovih ili onih pozicija pratili crkveni život poslednjih godina i s naročitom pažnjom pratili crkveni život u Raško-Prizrenskoj eparhiji i rad preosvećenog episkopa Artemija. Mogli ste zaključiti, a to se moglo vidjeti golim okom, da se metaforički izjasnim, da već duže vreme, možda 2-3 godine, vodi se jedna nečuvena medijska kampanja protiv vladike Artemija različitim povodima. Također ste mogli primetiti da su talasi te medijske kampanje se pojavljivali veoma sračunato i prosto se očekivalo da na tim talasima takve medijske kampanje i ranije bude razrešen vladika Raško-Prizrenski Artemije. Zašto se to nije desilo ranije? Po mom dubokom ubeđenju, samo iz jednog razloga, što bi to, kako su mislili kreatori ove kampanje, u dobroj meri pokvarilo rejting pretendenata na presto patrijarha srpskog. Također ste se mogli uveriti da su predvodnici ove kampanje, dakle medijski predvodnici ove kampanje, slične kampanje vodili i povodom ovoga pitanja, recimo izbora patrijarha za života prethodnog patrijarha, blaženog počivšeg patrijarha Pavla, da je orkestrirana medijska kampanja i po pitanju navodnog dolaska rimskog pape u Srbiju i na niz drugih pitanja. Naravno, sve te kampanje, pa i ona koja je vođena protiv duhovno-rehabilitacionog centra Crna Reka, imale su za cilj kompromitovanje rada vladike Raško-Prizrenskog Artemija. U tim medijima kao izvor se često pominjao izvor iz patrijaršije. Pomalo neobično, jer je to jedan toliko neodređeni pojam, kao kada biste danas povodom slučaja nekog ministra u vladi Republike Srbije rekli da je to izvor iz države. Taj izvor iz patrijaršije, prema onome što je saopštavano u tim medijima, mogao je biti samo izvor iz crkvene vlade, odnosno Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, u svemu tome, kao što je rečeno i u ovom tekstu koji smo čuli od gospodina Čvorovića i u ovoj tužbi, dosta je bilo manipulacija, pa čak i saopštenja sinoda su često donosile manipulaciju. Ko se našao na udaru svega ovoga? Onaj koji je u ovom trenutku najlakša meta za odstran. Niti ima podršku države, niti ima podršku crkve pod znacima navoda, odnosno crkvene vlade. Onaj za kojeg sa potpunom odgovornošću mogu reći da predstavlja duhovnog gorostasa među braćom arhijerejima. Šta su pokazatelji ovoga atributa?
Neko je izračunao i bavio se statistikom, možda nije potpuno pravo, ali mislim da je blizu toga, da skoro četvrtina monaštva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi su duhovna čeda vladike Artemija. Može li nedostojan i kriv imati tu blagodat Gospodnju, a ta blagodat dolazi samo od Gospoda, i napuniti manastire, nekada puste, po rečima jednog svetog oca 4. veka, koji je ispunio pećine pojanjem. Pojanjem naravno crkvenim, monaškim, i posebno u ovoj kampanji smeta upravo jedna pećina, a to je Crnorečka pećina. Zašto smeta Crnorečka pećina? Zato što je ona rasadnik monaštva ne samo u Raško-Prizrenskoj eparhiji, nego u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Skoro 40 godina idem u Crnu rijeku, kako bi bilo pravilno, odnosno u Crnu reku, vi pišete kako god hoćete, imam 46 godina. Onu pobožnost koju sam video nedavno na kraju prve nedelje posta, ne monaha, nego vernoga naroda koji dolazi u taj manastir, odnosno u tu pećinu, sretao sam samo po ruskim svetinjama. I onda sam se zaista zapitao, kome takva svetinja smeta? Pa smeta upravo iz onih razloga koje sam malo pre naveo, zato što je onda simbol vladike Artemija i simbol duhovnog i monaškog života u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naravno, ja pripadam onima koji smatraju da ovdje vladika Artemije nije gubitnik. Smatram ovdje da je neko potrošio 2 ugledna episkopa. Dakle, neko je potrošio 2 ugledna episkopa. Jedan koji je veliki duhovni autoritet, kao što je vladika Artemije, i jedan koji je neosporni teološki autoritet, a to je vladika Atanasije. Bez obzira da li se mi slažemo sa njegovom naukom ili ne, sa njegovim tekstovima ili ne. I pored toga, ono što je pogotovo tragično, urušen je autoritet crkve i srpskog patrijarha. A to odlično pokazuju tekstovi, ja to moram da pomenem, koji se odnedavno, već u stvari 10-ak dana, objavljuju u Politici. I pri kraju, ja se nadam da nisam odužio, da kažem, pošto sam često u Raško-Prizrenskoj eparhiji, da je monaštvo Raško-Prizrenske eparhije i verujući narod privržen svom episkopu i da poštuje odluke sinoda. Na drugoj strani ima jedna zanimljiva situacija da se na liturgiji ide po pozivu i po zadatku, što se ranije nije dešavalo. Recimo, prva liturgija koja je služena u Gračanici, tamo je jedan lokalni funkcioner preko lokalnog radija pozivao da se dođe na liturgiju, što ranije nije činjeno. Dakle, sve to pokazuje, ja sam u nekim tekstovima u Ninu Politici to i napisao i ne bih da ponavljam, da se radi o svojevrsnom političkom projektu. I sada ću pomenuti jedan izraz koji čini mi se do sada nije pominjan, a reč je o nekim integracijama. Vi znate da u Srbiji postoji projekat tih euroatlantskih integracija, čija su prve žrtve bile srpski generali. To izgleda ne ide baš najbolje. Trenutno je na snazi jedan projekat koji možemo nazvati evroekumenističke integracije, čija je prva žrtva vladika Artemija. I na samom kraju moram reći da je u ovom slučaju vladike Artemija, suspendovana mudrost i ugroženo jedinstvo crkve zarad kratkoročnih političkih efekata. Pri tome, niko se nije zapitao kakav je doprinos bio vladike Artemije za 20 godina arhijerejskog rada i pre toga godine monaškog rada, arhimandritskog rada. To je onaj vladika koji je ostao u svoj narod i uvek bio uz Srbe na Kosovu i Metohiji, ne samo uz Srbe
na Kosovu i Metohiji.